kona mahopa aya striker cha khwini ngori mahopa u a kona u pholetshi nangwe asa wani zwikhala zwononga zwa Mbuthuma mara u a kona u ḓi ṱoḓela zwikhala ene muṋe ndi muthu ene wa thusa na thimu futhi musi hu tshi defendiwa quality dza mahopa compared to dza Mbuthuma dzo vha na phambano nnzhi nga maanḓa vha sedza Mbuthuma ndi main man ndi tshila striker tshine tshi wanala bogisini ngori na phapha dzawe asikanjha tshi dzi support u fana na nga nḓila ine mahopa a supporta ngayo ri tshi ḓa kha heḽi fhungo ḽo sakora ḽa Mbuthuma hey a zwi ngo thoma zwino hezwi zwine vha khou amba ra sedza u bva murahuni game dzoṱhe dzine khou dzi tamba Mbuthuma ha khou vha muthu ene u khou kora ende zwikhala u vha khou zwi wana ngori kha game inthi o kona u wana zwikhala zwiraru zwine ho tea bva tshikoro zwikhala zwo fhelaho fhedzi dzi final touch dzawe dza save dzone chimwe tshithu tshine tsha mukhakhisa Mbuthuma u funesa u vha na first touch sometimes u striker u to yo tenda uri a u khou tamba middle field first touch asi zwithu zwawo ndi u vhona uri bola ndo i dzhia ndo i panga mapalani Mbuthuma uno delay bola hezwi musi o wana tshikhala a bogisini ngori bola zote vha dzi sedza dzina khou dzi message ndi nga ṱhaḓani a fhungo la u delay vha vhona striker tsho no nga mahopa a delay bola a wana bola nga ngomu bogisini u vho humbula u isa gai mapalani